都在透过大家的这样的一个分享，以及不吝啬的把我们原住民阿美武邦扎知道的这个菜类现在已经总和到差不多83项如果还有其他大家有遗漏的地方，我希望大家能够继续的来分享因为我们希望能够透过我们族人、我们的耆老他们过去的智慧，如何的在山里或者是在田里田园所采集的这些菜色、菜类如果有还不够的、不足的地方希望大家能够来提供。还对了，还那个说了，那因为有83项了嘛，今天好，kita datang嘛，今天anira aku kemalawai mahateng ay namo patur hanto sangku nuaku apa ini rumah satu hal patur tu na cila hal ya那我们已经朝向这个潮间带的这个海边的或者是河边的也没关系了你那个kawanaan ada teng贝类的东西，我们都可以提供出来。那个说了betul ira aku cima麻烦爱好也可以提供。好，谢谢各位，也谢谢各位的参与，更期盼更多的族人们带领一两个来参与这样的一个课程因为非常重要，我们也顺便透过这样的机会，让我们的族人们来认识我们自己的这个族语，还有这些菜类。Man? Awa matengel. Awal matengil. Terima kasih林秋香老师你可以放大声一点，请那个你的旁边的人帮忙弄大声。matengil kucing lawa ko. Ila. 我也有听到林秋香的声音。有啊，有听到，有声音。Ila。可能是那个林秋香老师的这个喇叭没有打开好，看有哪一位透过这个潮间带的sakit ini Ria sakit ini Aloto mengai Hai, Shinshi ci Arik aku. Hai Arik Shinshi ngai Hai, ila ku mitai sangan aku ini aro ai tusa mato asai 好在线上，就请他们两位，一个是白金莲，一个是王慧玲，两个耆老，他们对潮间带这个就比较熟悉，以及我们刚刚你讲的那些野菜，我们就是忘记的，他们可以补充。对他们就是就是山上的那个山老鼠啦，他们都可以，你们的问题可以丢给他们然后他们会一一的帮你们解答，这样子。好，盖娜阿姨，你们可以看你们两个怎么过阿幺。Kapan namu tu Nuria tai ma ya na chilai namu man ya sapi ada aku mapucu ai datang kana那说海边那个你可以先讲了，可以。嗨金莲大哥。金莲好，金莲老师你好。你好。你好mitilir pie sa ako ko mihisay kami. How ililis kami iriar ira usah luasi ane awak matingilak sa ciautura luasi matingil to matingil to sa luasi sa hai usah luasi ane na how dia how usah tipu ili ay tamlaw iti how
i canggolo jaga tong uralan tiaho. Nani tira i sanchi u hanem sisian. Pakai rai macaka ku iri marikurun tiaho. Hai. Ingo matengi nara kusuar hai usarloasi anda na hau. Ira ku piras aniam ulio. Hai, matengi to. Hai mati itu liu. Hai. Hai. Ai rasi anda na hau. Mapa na aku rasa tipai mali kurun ni. Hai. Hau. Mapa na ica mera tumahan na isan. Wawa kami makir kami ya. Nenahan iraya wina ku irahu dia. Kerir nara tarai taman me ara susarloasi. Hai. Santo susarloasi ira cicekai kurawas. Ira ku kakai. Ta ucai nira kakaya atau lumaing. Uranan pawali ami pa ilitu mamang. Hai. Tacik hanen tacira hanen. Soalin marah tau ku kuhaya anu kumantu mahana ku deo sanay upira santiago. Oh. Rumah satu tau ya saki pasar. Sakit Dia pasar. hawa kami ay hari kan ta ay kunga atau tahu kami udengat. Hai kami maulah kami kumanturanan hai ada hai pasar. Ya wina saniam hau hari skiwa tararia hau. Mi ara tang hanira pako hanira kami ada masyarakat rumah samumusan itu sama kita or sarak zaman si anisu satu masyarakat supi. Hai ira itu kurang mahana ya hana menukai si arik icira ina ira kya matira sakipasa anu kiliman itaman ira itu hana kwa umang kungangan ola rengus man umang kungangan ola rengus pasar hanyam pasar sakit pasar 是蛔虫的蛔虫 sakit pasar masa mana takun ya ikirim tu sakit pasar ansan kama tu asai cek bangan rakura-kira hai tengil aku ini lausi mitengil aku kisonan hau dura sakit pasar kami hau pasar kira kakun nura papah nira tumili aku ya tera aing matia wahana isa tu aku kalengau nira iriar i panau ikar-karatan ira masa panau sana kami usemut tira usemut nuri hai oke asok ko kanan nanuman saka ya soal ni ya pakara dia ayaw ni na saki pasal ya sa luwasi sanay kaya haw umang kira na sa luwasi sanay usa pa iyo no ano para rin ang sukuman sa ay ka sang leo sakit pucho sa tip hai sakit pucho hai kina pikirin isa tu mi kalengau nira iriar to kara-karatan taman kara-karatan nuriar hai rungos nuriar pura sa luwasi akau lausi papihan aku mi tulat kaya sinsin yam ci kaiming lausi sa luwasi SATOWASI 中文就是海藻的意思吗？中文就是海藻，是不是？我现在我要去请教那个金美老师，不知道这个中文怎么？它是海藻类的一种，它是有点棕色的，很粗糙。很粗。对，它有一颗一颗的，它有一粒一粒一粒的。
Ano maikas to si Raira to ko 对， ili-ili. 还比方说刚才哎，莲内，如果你有时间去海边，你可以去找一下，可以照一下。Ari ke, ano dapat ada na ko sa singhanda ko mitsuan papalik. 好，明天。Anan kiliman. 哦，哎，Ano ira?沙鲁瓦西， Sekara ya kutara hau awayai. 在那个嘎造的鸟瑞啦，凯明他们那个部落啦，他们都是在那边，因为那边很多的礁石、礁盘，对，它附着在那个岩石，布拉萨图瓦西安的努拉马多阿塞，对，因为它那个是好地点，可是又很危险。谢谢，刚刚那个今年老师讲的，妈妈，沙鲁瓦西。沙鲁 DO 沙鲁瓦西 DO， 对，沙鲁瓦西 DO， 好，对，他也是海岛类啊。那个蔡宗涵好像是 LO 哎，我们是 DO 吗 ？DO 哈，蔡宗涵是 L， 什么 L 沙鲁瓦西哦，蔡宗涵的。沙鲁瓦西啊 ，DO， 对，沙鲁瓦西，沙鲁瓦西，口舌音对，沙鲁瓦西，去捕捉纪念号，对，才去捕捉，马路拉登呢？马路拉登的还可以啊，就拿来就跟酱油啊，这样子腌制，还。还是热，那主持人，请教一下。好，汪老师。Aku ya pilih saya aku ya satu asik sana hao. Pilih saya aku tola sari kakak tola ina hao. Ya satu asik sana. Kavanaan mako hao. Ci tukong seraan kako I vakungai ko nyaro. Satu asik sana kavanaan ako hao. Ay itiray iriar ibukulakulaan ni onco yan morengau. Ula satu asik sana ukavanaan ako ha. Takaraw yo. Hencang. At ya lengus. Ya akawan irahaw iraku masapapahay. Ya irakia imurmuray. 远的，那个不晓怎么形容，看那个图鉴哈，还有么的来，daerah I Real misalnya mahal, adi hai I Sarawak no Real I， 好像这个好像是不是这个是，我不太确定是不是这个哈。Ya hatara I hakar mahiano taplik. Hatara I hakar I tavu-tavukan I silalacan. Tataang kucidar hao maicang. Yang matiray. Hai. Na inanumay ho I liar Matsukloh no takip para I Salawacan hao mangta ho. Una matini ay hao. Saya pulo cai ka piala tumahan nai. Piala I ya ingaro ay ho. Pacirahan kumatira ay. Cik tuntun hantu dia pacirahan patauyuan. Mati ni ay, 是不是我们汉内在个叫沙鲁瓦西，瓦西山内？哎对，
马蒂拉再给他说，马蒂拉哈维今年老师讲的跟那个汪老师讲的大概也有同类马德莱马蒂亚那个说啥个说你今年老师和你爸爸怎么好大家个iriar mata tu aku sasing antu aku sa liau tu madeng marau numita sakaku ini hai arah aku cicinin laus ya honi sakatusa yana sakit fasa hananai hawi mana terlai tu uno sakit ini iriar saka punya kalengau ni rahawi masa mana kura yang nira kaku nira hakno to ma平常那个今年老师也可以提供这样的一个资讯，还有这些图片，相片把ingin kami tak iraku panak nunyam kami arau我们大家一起来学习分享，好，好，ira好，saki pasal kunyan好，还有没有？里面你讲啊，还有很多啊，里面你讲啊，搞古董，我们上个礼拜是搞古董啊。ina今年ina kira kapanaan ho numisue nanay painin. Usateng mga itu mah, usateng. Malawa ay numita latong no sakitin hat ini para itu都可以提供。那我们希望有更多的这些菜名菜类，有谁可以提供吗？ina 今年ina 连妹，你知道川七怎么说吗？那个川七我们很像还没有讲到。川七哈。对。那个喉咙吗？连妹在吗？川七。Pasazaka itu ya lukelun. Likelun 还是lukelun？川七。川七上一次有了哈，但是那个阿力先生，你刚刚讲你们那边怎么讲川七？林妹，我们那边的川七怎么说了？回我一下，川七。红路。哈？红路。还红路，我们叫红路啦。红路。对。红路。Tapi mampu lama。怎么煮？Usateng kuracay. Usateng. Ayo pateng. Nu paputalay ko lah kasi lengaw sanay tinikitanan. lengaw sanay. lengaw sanay，不是外来的就是了。还lengaw sanay。lengaw sanay。diam。阿力克怎么拼？啊？红路HONGLO 红路，好吗？红路。那个lengat 你可以再解释一下，那个lengat katapangan nila， 然后ilakula fungus nila， hatoya papah nila， 或者是我们的文化。好了，你可以讲一下。马里峰kita我们也是会用那个lengat在。大陆lengat也不是那个lengat也可以。大陆。那个文化也可以，可是老师讲的是菜。还有什么菜？哪的？你可以讲那个，我记得是零头叶呢，那个打古里风啊哩，拿古里风应该是用打拉菜，来包含鸟肉。我呀呢，大陆啥个？我问过啦。大陆。在古打拉菜。
nu kina nu ka utala zai ne. Tali ani lai pauhan nu nyalo. 哇，那伊拉人，哎，对啊，他们的大门。哎，kapan ani sunuriarai 可以跟他们讲啊。哎。Anira ko kabanaan tuno sa kitiniria. 还在滚到海边呢，你就一个一个跟阿姨一起说也没有关系啊。哎，ako pangulo. Ay. 好。我们还。而且还有多个慢慢，而且还在。还有多个，还我们多过安过啦。还好多啊，大马萨拉基啦。对，那个都可以讲。的月光螺。月光螺。多过叫月光螺。嗯。还。Tuku no ria。对。月光螺汉。tuku。那个萨鲁瓦西，它叫马尾草。啊，马尾草不是那个叫马尾草。是不是跟那个它那个一颗一颗的，是不是跟那个什么瘤吃，就是会治那个我们体内的那个瘤？有根据吗？因为老人家都这么吃。就找到tara很暖的，还有ara kura。还嘛，给说你王老师啊，有ngalu ilaku afzangai ke lah hanau tontonan saja ji王老师。对。如果你们知道，先帮我打在讯息栏哦，那我可以看比较快，打到讯息栏。我给了好过海，我从乡下回来了哈。哦，好，前面有2种的，你看到在海边上哈，你还马上前面那硬的哈，萨罗蟹硬的那是不能吃的，软的哦那就可以吃。果然呀，这起来很马赛萨罗蟹啊，不呀？哦，好，有2种。是。好，在海边时常看到那个，你走路后那个就不能吃了。哦。所以它2种的，都可以分辨出来就对了。对，比较软的一种，那就可以采了。哦，那个比较软的是5个能够啦。还。Kaya ay kang kaya ay papa. 好，还的。Kaya ay papa 有2种 F 照顾自在呀。这个 F 照啊，就有在顾个能好。Mga ay ka nang kasi F 照。O ikaw haw kakaya ay papa ya mga ay makan kami. Pawali as mga haw pa sila aso lumaing. 还是的。哦。都也是在一种mga ay makan ke tsakay是米煮煮。No, mintian ara anda ko ni mintian pananangan ako. Sana po na lang hulay anda ko si Arikan. 谢谢老师。用在个班那用看的呀。蛮多。这个aku rumah ada tengah sakit ini liar. Kumana lamayan. Linarin. Itu. Cil ada hai. Linaring hanku. Bicil. 因为有比起来有更加爱，更加爱san。Bicil. Bicil. Ulinalin, kamamang ulinalin cai. Linaling, tahu. Linaling. Nah, ya huni era bicil sana PICIT 嘛Alexis。对，bicil。PICID。PICID。对，bicil。Mapukil ka PICC mapukil ka PICID。这个是这是什么？这个是那个林拿令，就是林拿令。我们讲说是石毛长在石头那边的青苔，
你海kami iloi pin ano maras kami hao. Luf kami ya karat itira都是呀linalin itira。这个李老师，他长得就像青苔一样啦。哦，所以妈妈讲说，李拿令会很短，鼻子很长。他们一样的。对，它有分长跟短，鼻子是长的，李拿令是短的。那个应该李金庆老师知道吗？吼。很光的。我有 focus 你阿玲啊是个啥？老师，李金信，那个白金莲是那个咖喱档的老婆啦。我的妈妈。嗨。打松岸的。嗨。所以你们应该都知道。嗨。大家都不认识哈。好，如果说在这方面有很多的资讯哈，可以提供。然后呢，白年，还起码好过白年呀。你刚刚说的“独固”是什么意思？独固。月光裸。凯尼，月光裸。Arik ate hay kami miraya na gusto ng ihaya. Sochi. 凯明，月光裸。我知道。呀萨达夫尼拉那个怎么说啊，莲妹？乌拉。啊？乌拉。这为什么台湾的你李金信老师那个怎么说哈你？呀萨达夫尼拉？还有乌拉他们小月光裸。Pati bulan ya. Awai juga nganggo 月光裸sa Cipuyan. Ang tuku, 月光裸 tuku. Maharap to ka mo. Rumah, kuraliw. Umang kura tuku ananay na mo. 月光裸。Ifanawai. 老师，那个海边的很大颗的。独固，还有在Kuhalion.在Kuhalion, Hangkuran. Kuhalion. Kamatay. Rumah na mo sa siya. Rumah. Yan. Ilaw ko tayo kami, upapaku, ara kami. 妈，那个刚刚讲话那个是那个的节目啦。上次那个饭什么的，饭秀妹，饭秀妹，节目呢，asa ko，我们可以讲那个海边的可以讲。也都可以啦，就在papaku anggura umat asa itu kurang papaku ane anggura。好。聪明老师，你刚刚说的那个月光裸是有另外一种说法哦。有papaku。Utirang nila yung iten sa pucuk san upapaku kura。那个阿力先生，你拼一下那个月光裸呀对，papaku。Teka kimatlat kami siya ira iten sang pucuk ira kami. Papaku anta. papaku F-A-F-A-K-O 吗？ papaku。对。F-A-F-A-K-O 好，以后你再给他，我再回头到那个笔记这边哈，他刚刚讲到一个它是长的，笔记是长的啊，李拿令啊，如果说短的那个李拿令，也是叫李拿令吗？对，一样。好的。好，紧接着下一个，刚刚讲到，法固也是跟那个独固的意思，月光裸。可是我的阿塞古兰法固不做上法固古啦。我这教的不一样啊。
他讲的爸爸故事，他的表皮没有那么的光滑，哎，对，一颗一颗一颗的，它的表皮我是光滑的，所以它有分。刚刚妈妈是这样子讲，马达麦多里面，马达麦多啊，还马达麦多。哦，对，爸爸故事，对，你马上怎么样？比较粗糙一点的。对对对对。月光一颗一颗的布是比较光滑的。对，独固是比较光滑的，所以它同样都叫独固了，他们可能分得很清楚，是它的表面一个是比较粗糙，一个是比较光滑。是哦，了解。他们这样子，它是很大一颗，很大一颗。呀，我那个面好，呀，你那里喊的那好，也跟着我一个面。呀，还这个瑞宾过来啦，呀，毕竟他的那个面，马吊还带个呀过啦。马吊还带个呀。哎，马吊还带过啦，个呀，过来了，呀，毕竟他的那。乌拉安安有了国语有没有他的名字？可能比较谈的那有啦，可是我们还要找，因为我们都听老人家讲族语，所以这个要看图片我们才知道它的名称。先把这个录进去嘛，然后对对对，有一天跑到我去找看看嘛，去找，找看看。好，谢谢静信老师。好，那我们紧接这边的已经结束了哈，凯明老师，你这边都做记录了吗？做了，有。好，然后那个等一下哈，也笔记哈。如果很接近的中文给你，它是紫菜。紫菜的一种，它就是一片一片，它是长在岩石上，一定要用人工看图片，它好像一片一片的，是，像紫菜，用紫菜看图鉴可能会找到。OK， 好，请凯明老师做。所以凯明老师这边他很辛苦啊，很迅速的把一些资料录出来。没关系啦，凯明，你先把那个词汇记录下来，然后再找图片，然后我们再比对了，因为我们只知道它的名称叫笔记，然后我们再依那个图片做比对，应该就知道它的名称。然后我再问一下那个李金熙老师，那个麻烦的爱苏古萨基法萨罗那个中文怎么说？太嘛包完到过年，那包完到，因为ya我国家咪好dia好一年了，嘛对啦嘛呀，嘛发生，kalau biasa lah ya ye po sa mutararias ni ala dia rumus sa pagkatira, ma bawan to jangan nganira. Ci angin tu kami mi nanum kula mahami kuhau kula ya， 因为那个老人家就会骗我们说赶快喝，我们喝完之后第二天大出来一坨都是蛔虫。对呀，那个萨基法萨嘛，多阿塞那个萨基法萨哈，它的样子是像那个鹿角一样，还是苦苦的。对，可是妈妈说它那个叶子，它的花是白色的啊，简单啊。就不会，他就说萨基法萨啦。哦，sementara sejak saja nama doa saya sakit puasa saja yang nganira jaga semua。好，好了，没关系，我们就跳过去啊，萨基法萨，我们到时候如果有找到这样的词汇，一定很多的把多还能够好啊。我时间那么大，我们下一个。我们发言呢？都给他看。我可以发言呢。为什么要700-800？副座发言，是他嘛？请副座。对，你们刚讲的那个碧海可以吗？有听到吗？我在花莲。那个有人的麦克风帮忙关一下出血。
好，不好意思哈，刚刚你们谈的那些海菜，给咪好，有听到我的声音哈？哎，你们刚谈的那个海菜，给咪好，在东莞处出了一本书。还好。好，东莞处出了这一本书，那个它的图片都非常的清楚。我想把这一本书，我下个礼拜回去的时候把它带回来，请凯明来我这边拿，还是凯明告诉我说寄到哪里，我把这本书寄给你们，这样你们就有现成的图片，然后对照索拉赞罗邦扎，这样你们就可以很清楚的做处理，这样好不好？我可以提供。谢谢副座。OK， 副座我亲自过去拿，好 ，OK， 我拿到我就跟凯明联络，然后就那本书你们就可以拿到了。好的，好，谢谢副座的提供。好，谢谢，嗨。阿赖，嗨。我们请继续哈，因为我们副座也在我们的当中呢，我们希望副座也给我们很多的指教。海菜我不懂，我只能够听你们讲。哎，把这个讲。好，平安。好，哎，semua kaku ya no luto kaya nama ya inam namay masadak tamay malhat kurangan ya no alapit usukan kusabi ala turadamay 它也会长在很干净的地方。Kura damai man hanta kura。要不要吃晚餐呢？damai 很kura， 把那个水也拔起来，很细哦，滑滑。很细哦，真的很滑滑的，对，很不好拿。那我们给他。起码我们爱东安安的。damai 莲妹，你知道吗？滑滑的，很细的。你在那个今年一再来老师们哈，呀今年那弄好那个今年丁阿拉维那弄阿鲁爱，刚刚那个翠云老师刚刚有提供一些有关于河边的那个阿鲁爱号，而且是干净的。能卖，那卖绿色的，而且是很细，很不好拿哦。所以你那个麻烦awai ko ya de rengang ko na ramai sanai 多好。嗨awai ko ya ne的。一个人。从公司调到现在。青苔嘛。哎。青苔嘛，ramai 还能呢？哎。Ramai hani tao ma kuno luto kay. Ramai sana kia ke panaan aku. Suasa ci张光忠老师ramai sana对akan luto andira kuma panai. 你知道吗？那个河边哦，ramai no alu直接讲河边的青苔了。Saya kan nggak bisa sauke哦，所以叫ramai no alu哦。哦，不打算让你啦。awai ko manahan di awai kira. Kaman lengai. awai ko niya malia lao. Dengan alu aja. ramai hanyam pura. 佩龙，你们当远的怎么说？佩龙。嘎的门哎。啊，大声一点。就是滑滑的，对，河边的，对，对啊，就是它滑，形容它滑滑的，就是嘎了门来，它滑滑的，所以它就形容它就是嘎门冷，就是很滑。你们巴嘎拉讲嘎门冷爱哦，巴嘎拉什么？张远。哦，所以佩蓉老师刚刚你讲的那个甘伦爱，也就是它滑滑的，也是撒麦，嘿，对，就是那个青苔，那个滑滑的青苔。好，
好的，谢谢佩蓉老师。来，然后咕噜麻烦爱哈给。谢谢那个翠云老师提供这个萨克丁尼阿罗爱。不客气，不客气，大家研究。大家来提供有关于这个河边的对安努伊丁尼亚伊那么麦拉麦，它那个滑滑的没有错，而且很细。所以我知道，我也吃过，也蛮好吃的。它那个洗过没有办法洗啊，蛮难。那个怎么煮？美芝，你们那边的怎么说啊？美芝，那个不能煮了啊，显示。对，直接放盐。它是长在很干净的泉水那边。麦达拉阿金海。达拉Quran。它越泉水的那个蓝麦给没哈，它那个你捞起来，你要用那个细细的那个竹竿，是竹竿的溜溜喊的三比三少喊的呢，马阿拉都一makan tua pacang yu han pacina hanu itia ai cai ai Cilasan atau tak ada kiwai那应该是讲应该是算泉水藻类的嫩对嫩麦大麦阿路还很脏哦，阿路的很脏，然后又长得没有那么滑嫩，没有那么细，应该讲泉水的大麦嫩麦大麦哈嫩麦大麦应该算矿泉Kamalang aja,好的。Kamalang aja yo, Kamalang san。就是那个竹子的就比较细的，来慢慢用转的，一直转，用转溜还没溜掉好耶。嘛扔都进来耶，你就捞起来放在你干净的那个盘子或是什么，然后再袋子，然后还要再拿的话也是一样，溜萨蒂古蒂古kami kanang Quran虽然没有nuy dia ho ala tang tira araw orang ko latang na me kui to tatangtangan ilutok没有，你看到就地取材在耶。Mahal ko matoa sa iti ho rato ko atakiwai uchila在都古干mahal uno 应该是讲山泉水的海菜不是的manhan过海过ramai很大泉水awak ai ko hiya ne man青苔海青苔no alo han ho no alo han gami ho 这个但嘛 alo gami 它长出来的比较粗比较没有那么细makan itu kan alo ya makan itu 又很脏，比较脏。对，因为它的水流动的比较慢，它那个泉水是一直流，一直换新的，它会往下流，不是吗？所以它长得很细又很滑，对，这个阿拉伯给咩的？对啊，因为那个是嫩的嘛，泉水。看看那个，刚刚副座有在讲，他说叫凯明去拿那个，如果有那本书里有记载那个的话，那就到时候我们就再另外再取那个名字，暂时写说泉水的猫，focus anu生癌吼毛菜啊，法菜，好，谢谢。那个明明是青苔呀，青苔很脏哎，
不是你不能这样子想啊，它本来就是青苔植物，国语叫青苔呀。你以为青苔是长那个属老虎的青苔呀，也大麦。对啊。Pak ini Hokaku hao.请老师好，Hai. Si Tokong Serak ako. Wala damay hananay hao. No aro ay udamay han so linto kya solehoni. Wala no i nanomay adamay i itira i num 就是潜水，山潜水。是。I cik nurutok i aro-aroan ada hai ku matirai damai. Kirami ula damai han. Uya inem nemai ku makanai. Maswal tu honi araan ku macam anumaan hau. Liu han mi liu san. Kumaan tu matini ai i ni ti ai ho. Cirahan ulama paatkiwan ha alilem hanuniam kia cao thiên jiao la matirai hao ukau la hanu mata asai ku ya inem nemai adamai ano lui alo ai tu hai maacak tu cai karakan ku matirai mai hang kia matirai ano san holaman hao青苔san ano tutuan kia suani fuzu i honi ira kura tuda itini tong kwanzu san hakuno ano ira matamat tu kura no holam angangan sa ko hao ya no liarai ira kura fa cai sanai damai no liar hai de damai也有了通常我们叫法菜努力来好，法菜有很多种啊。是。好，所以我那法菜上呢要看那个海域不同的地方。是。我那努力人物好就是海菜哈。它是看季节，不能要。不能要你了。都有季节了。这个。Ura damai san o sapa nuliarai adamai nu inem nemai adamai san 现在我们初步能够被分类好所以如果来说o damai好iraho matini ko ura damai kirami kahit ko umalingalay ko pakatama ay saya kalingat kita saya pakatama tumahanay哎，喊那个沙巴多了，哎，谢谢王老师，昨天那个，一点后慢慢我我跟那个跟那那买好，所以入口即化，我得来那买，所以吞下去根本就感觉不出来他有没有吃到，很像喝水一样啊。就感冒人爱呀。谢谢提供这样的信息哈。好，那我们ako sa patuola ko ha。以nanomai哈。那个有那个壳类的，有贝壳类的哈。mahiratan ako。比亚哦。比亚有小的果比亚哈，那个叫做现在我们市场上叫蛤蟆呀比亚上呢一点以no鸟肉好，它是有一点黑色过啦，它的那个壳比亚可能呢你那个比亚好，我们这个好那个是养殖的了。米Bahavayan都好，那个蛤蟆的蛤，比亚有吗？这个都对，就是这个比亚另外第二种是那个蚌比较大的，有的时候我们在池塘有养殖，对吗？
Vidat hanonyam kumatirai Vidat 那个比较大，就是我们常常讲那个河蚌的蚌。河蚌，还Vidat Vidat hanonyam kumatirai 河蚌。不好意思，你可以拼一下吗？拼一下。FIDAC。FIDAC 这是我们讲的河蚌哈。这个河蚌通常也会在池塘里面，对。蚌，对，那个蚌，那个壳比较大。Makaan kumatia irakia pudat sinirahao. Malo kalilingan. 变成汤匙的那个舀汤用的，它那个河蚌的那个蚌。好。Vidat hanyam ku matirai 那个河蚌哈。另外就是Arotot 就是田螺啊，那个叫什么螺丝？螺丝啊，螺丝在尖尾螺啊，尖尾螺还不是这种Arotot有2种啊，一个是绿，一个是它煮出来的汤是绿色的啊，它的那个壳有没有比较光滑？对，它有分。还有一种就是粗粗的，有秋雷，比较粗粗的，我们在菜市场会看到，人家都炒来加那个辣椒。秋雷啊，秋雷啊，呢？Kalau tuhan hakno to no mataasay ira kungangan hakiao。可能有不同的名称，那个叫什么螺啊？罗多刚刚有Garuday，对，长螺哈。Garuturay。Garuutay oh Garuutay hao尖尾螺Arotot kira。这个也根本外国人还，Garuutay是比较粗的还，海边的，比较硬，壳比较硬哦。好，凯明老师来 KARO 喉舌音，然后 TAY。KARO TAY Garuutay。Garuutay。对，它是尖的，而且是粗的哈。Garuutay这个也是，好，这个是no itinia i alo kinian。Ola matini ai Arotot sana na ha, Garuutay也可以哈，Arotot sana哈，那个壳光滑的，煮起来的汤哈有一点颜色，清清的哈。这个汤真的很好喝。Garuutay sana na哈，它的汤苦苦的，它的肉里面哈有苦苦的，是也是很好吃。今天长螺哈，
罗马萨多阿萨巴多拉个号，我再加一个叫做田螺。上次好像有讲过，独固，哎，独固，哦，独固，哎，独固，就是田螺，哦，田螺哈，对，好，独固也是有说给你一样的字吗？一样的。独固是田螺，跟那个海边的月光螺一样，都叫独固。对，还有，但是不，那个海的这个要分哦，那个通常的田螺就是甜的螺。好。月光螺是海螺的一种。是哦。我罗马号。好。罗马satu satu orang ke hal。我hakno ma ya karudi hananai。karudi。泥鳅，大家还没有讨论过泥鳅。karudi，karudi。Karodi。karudi，就是河流喊no白人河流。蛮那个念乡村河流啊念。乡村的。Turki。河流啊。karudi。Karodi。karu L。哦 L 吗？karudi。karudi，好 L 哈。L。好。Betul kamu tu selesai hao。Alutut。这个刚刚讨论过哦。哎呀。Alutut。怎么？阿鲁都是刚有讲了，汪处长有讲了，尖尾螺。除非。这除非。Tercuba. Awak itu mapatay itu no shout to no para. Tercuba. Boda kami. 无论tercuba，它的壳比较嫩啊，比较软啊，软壳。有一点透明吗？有一点透明，对。它在这个河边，它要在干净的水源它比较会长出来。也是在嫩的下游嘛，那对，在这边，kem mana nak kisau, kem mana nak ni aku mani memang ho, satu kali. Cacilan aku mati rai. Contoh padam hane, oya. Hano mito. Hai. Kasut sana anu kanan. Sui numay. Man. Saya tak akai sui numay anu micah-cah tura cacobe. Oda. Maha. Madung usaki kira. Jaga numay. Oh ya. Mana tu ai ho. Mati ni awai tu i alu hau ku mati ai. Ya tu. Apa itu mati ni ba? Oh, itu marau. Anu itira alu ira hanima，像修姑峦溪那边的河边。ira tu ira，可是没有很多了。很多了嘛，ya tu no。马流失过消毒水no，巴拉给他带来阿鲁，马巴带起了在这个冷傲。在这个orip，patai satu。所以。我要暂停一下哈，因为我要给我们凯明老师有一个刚刚把读了那个读的高卢列，现在有没有写到高卢列？泥鳅哈，然后杂猪肺。那猪肺中文是什么？它也是属于，我不太会讲的那个国语的中文。你那个麻烦爱下去啊，杂猪肺。我爱。崔颖老师。三年。
我爱过不是来过牛过啦。我爱发说来呢，都拉萨祖费那个也是跟那个阿鲁多其中之一的乌萨妈妈爱过了安，所以曼哈努荷兰那个是算也是螺类的啦，对，是螺类的一种。对。哎，不说我个它的壳比较透明。好，请慧玲老师来。Ini i ke kawasan ha, Cacofi anela i uya u cumuli. Oh, cumuli. Cumuli. Ilai kung hanay semua. Rumah satu i paturo hoka ko hao. Ya kalau li hananay hao. Uitilai uma-umahan kula ni. Ano itilai i aro kia hao. Tutla. I aro ay hao. Mamang hoka ko hao. Tatahay lang kaya wamako tayo i aro-aroan ha. Tayo i masangyo. Tayo ko ya kuhara ato tula. Ay masa mahan kaya ya sabi warak to futin kya. Salim hanggang ano 植物嘅salim 很好，嗰啲啦，而嚟個一生咖喱係哪嚟no，生咖喱，係生咖喱，sapi warak to ya to futing itila i aro-aroan. Ay, masa maharateng mau kya ya kya ni nanay hao. Ay. Sa kapaswal kita isa ni itiray i uma-umahan kuranan. 很浊的水哈，它比较会生存。要拉安那来好，要干净，要反正来安那弄好罗。反正来不个rumah nuna ya nula tulah sanak maku pinanang. Hai matama itu kura soal你慧玲老师哈，嘎鲁栗呢是在水田里面比较多哈，比较会长出来。嘎鲁栗、泥鳅。 Ya, ini Tingalaway, Tingalaway Ananom. Yuanil. Ay, ko Karuli. Ay. Oh, ay. Naunin ko Ting 老师秋香老师，慢慢讲，因为你讲的话可能太快，这边就会听不到。哦，好，慢慢讲没有关系。好，然后刚刚那个呀，巴格莱迪亚的除非我们在那个辅助刚刚有，可能他那边也有这样的资料哈，所以我们可以等候他这样的一个资讯。对了，马里盖老师问一下哈，嘎鲁代是什么？中文是什么意思？嘎鲁代。 Garu utai， 跟我讲吗？跟我说话吗？嗨，Garu utai 是雪鸠雷啊。哦，Garu utai 是河边的。它的外皮比较粗嘛。阿鲁多就是尖嘴螺呢，光滑的。然后那个汪局长讲的嘛，他那个阿鲁多是它的汤头很美味，煮出来是绿色的。 那个球球嘞是嘎鲁乌呆是很好吃，可是它的汤很苦，它的肉很短很少。对。以上应该是这样，对不对，汪老师？好。ya arotot hananay hao. Ano hay ko arotot hao. Lang ko ninyaran mita panukay ne. Say kapi arat ya cucu ya xiao cu le hananay arotot. Kalau utai kalau utai hangko lah hao. Nengerai kira. Hai Kita iti ya ho i aro-aroan mi ana tu man. Tuku atau arutut saya hao. Inam-nam ko ano inam-nam ko arutut hao ama rumah hao. Pak jarai ko yela ko hao ira. Asa i ayaw hao
tara kami iya太原好，嘛阿拉巴湾好，伊拉好嘅半工嘅，係好，伊拉lawas伊拉rumah tu nula半工好，但係kami mi arotut mi iya tu man，炸猪肺还像炸猪肺也是蛤蜊呢，好蛤蜊，也有人讲那个炸猪肺是蛤蜊，好，masa inam-nam ho ko ano ila inam-nam mahal ko man kisah yang kami suara nam kya ya atau 炸猪肺啊，我现在想起来炸猪肺韩国路嘛都一样呢，都一定加油，一定加油。都蛤蜊好，也有人这样称呼啦，所以一定以阿拉巴湾好东河也有人这样说的呀。蛤蜊哈，第二个高山哈，还有个什么来都炸猪肺好是，它也指那个蜗牛哈，蜗牛哦，也是这样称呼，所以不太清楚都那也算有不同的亚肉好，蛮多，怎么过米阿肉？好，谢谢慧玲老师，所以有各部落不同的这个语言别哈，所以呢当然在你刚刚讲的那个部落来讲的话，的朱费安呢也是蜗牛，咱的有各个部落的说法了哈，没有什么对错那个郭说好，他刚刚讲到的嘎鲁列还有杜拉，杜拉它是分别在这个河边的地方哈。那努萨克蒂尼里亚杜拉，安那还叫过杜拉？係，蠻多。杜拉安係。里亞來哈杜拉安呢？我哋啦當嘅kuno里亞來。Saya kuno里亞係uruak kano ya。哦。ruak pangangan。ruak。係 ruak。哦。那个不是海参吗？Saya ya ci hana ai ku ya no ya nya 表皮的啦。海给咪我 rock 我们打谁个呀？在潮间带的啊，杜拉好 rock 帮忙多啦。是。好。rock 很好。哎。好，请凯明老师增加一个词汇 ，ruak，L 吗？R-O 打了 ，R-O-W-A-K， 对。对 ，rock。那个叫海鳗。海鳗。是汉爱呢，古呢，我罗马米布丁那个米好呀，韩国鳗汉那好，颜色是完全是。有点带咖啡黑色，古里拉是一个颜色，深海的古里拉，我里面还潮间带的啊呀，马绕的电视跟密，好的，对三福那边走来走去的，我打谁不啦？我看过呢。哎，那比较深海的也是比较深海的那个鳗，它的乌米布丁爱都没有来马蒂来。哦。那个不是有电吗？我妈个电鳗，伊提来呀，伊翻到外国呀，电鳗。跟我海边有没有电鳗？可能也有啦，我们没有不知道了。还等于那个美丽在即李老师哈，李敬信老师，刚刚有说到这个 ruak 是在潮间带的部分，原来深海的我。巴布丁跟米布丁爱什么时候你好耶？嘛，乌拉那深海的鳗鱼，它有没有它的名字？米布丁长得好，大概是那个海边的米布丁还好，一家呀，嘛那个头往渔船里面好，大概是往韩国那一带啦，去那个去那外的地方，帮岸的韩国鳗喊啦。韩国那一带，韩国鳗可能啦。这个阿外公路帮啥去听了？我多啦，还不能啦，古啦。
哦，土的。哎妈呢？我呀，跟哦，是不是有另外的名字？不知道了。哎，好，谢谢李老师。哎，好的。然后terima kasih memilih saya hari ini。你好，我datang Noriar。Hai. Itu mana itu Rarafus. Rarafus. Hai. Macam mana kira Rarafus này? Rarafus. 哎，刚刚有讲过吗 ？Rarafus 没有。有没有讲过？还要。Rarafus。哎。刚刚姚云好像有讲过哈 ，Rarafus。没有哎，莲妹在吗？啊 ？Rarafus 是什么 ？Rarafus。对。Rarafus 啊 ？Kamereng kami。还长滨这一边是有 Rarafus。Rarafus 它也是属于藻类的吗？哎，macar Rarafus macar sarungasung. Kasi ako sarungasung kira Rarafus ako lumaing Kamereng。哦。藻类哈。Nama soal itu tu ya sarungasung。还没。嗨。sarungasung。嗨。Arang ya umipah ay ano tu. Utacira matu asai ko matirai. Man. Utacira asai ko ra. Cai ko ipan ka kanan nila. Cai ko tatang meron sa tirahan matu asai ko ra. Ya sarungasung kanay. Katunya ni. Anini ay tu kami usen tay hay. Mi ara kisu kami. Ikaw ansang pau hanis sirah. Hai. Dia ken sirah hanis surumaking. Hai. Sarungasung. Sarungasung. Kacamur hanin to asingis. Kusit. Mati mi pahe ayo. Ay mati mi pahe ay. Mi ara turak set. Anu mami ara tina sarungasung kusit anu. Sit. Kusit alan. Oh ta. Hasa ketulan na makana. Ketulan no tahu tukuriar tukang ais biara cai. Biara tukuriar tukang ais biara. Ya Rarafus icincilu lah mah. Kamereng Rarafus. Hai. Cilu lah mah Rarafus.还没。哦。Kamereng ke aku kami masa tahu. 哎，还有一种是阿里冰艾。阿里冰艾有啊。我讲过了哈。没有。考李老师，还没。呀，sarungasung，刚刚那个。哦。那个凯明老师，记录一下。sarungasung。哎，sarungasung。对，sarungasung macam orang sudah sarwasi micirah pancar pura. Hai, cacira. Anu matu asai dia aku materai. Alan dari rumah kuman. 它是海带类的东西吗？它是不是海带类的东西啊？对。海带不然。海菜。海带。他们是海藻类。我跟你kawan, tu kecerangan awak ko datang umatirai ko sikan matu asai. 刚刚登记了。Anu satu kakutu tu ngalai. Kasinawan, irkapati na irahaw, kacyarangan to, o, tukul datang, masalak to patiray. Ay. Kasuan. Kasuan namu. Langsung. Ini cai ho ka ko hao. Ay. Ani fung ilai ko luk hananay. Man. Ay luk, ira ko luk. Ilai mama hang kono ya horam apas pa to ya langangan ilaso. Ano tinahan ke hao kapat lai ne. Ka so ai kanan. Ay ira ko matiray ira ko nga matiray luk kan mata. Ila ho ka punya hao kapat lai hao. Macina hao ka kapat lai. Ila ho ko tsai hao. Tsai ka kapat ka tsai ma pawan to ako sa man pangangan turanan ni.
Papa nak kamu. Mas mana? Ay, ya cingarai satu semua. Ay cingarai satu kau ambil. Maokit hanono pani punggunia maokit tu nu lialai akakan. 乌鸦沙洛瓦树哦，它是红枣，刚刚不是登记了？红枣，红给你。红色的枣。哦，红枣哈。mati lai tu lai sao ni? Mati lai tu。这上面那个马尾草下面吧。有啊，哎，有写了。好。Lucky Look 加了 ，Lucky Look。哦 ，Lucky Look。哎，凯明老师来记录一下 ，Lucky Look，DOKI。DOKI。我问你哦，莲妹，它这个海藻是一年四季都有吗？还是它有分季节？那个莲妹有在吗？有，慢。那个你然后你说了那rengus那个 Lucky Look， 还有沙龙阿松，还有那个沙鲁瓦西，这个都是有季节的吗？还是一年四季都有？啊？你那个季节过了？大概是什么时候？过那巴拉巴旦。6月、7月了。6月、7月。像那个李娜丽不是在冬天吗？可是因为打古吉拉嘛，把带古里那里。哦，对呀，对，打古吉拉，所以大概是6、7月。kalau ngawan nu narengos kakanda nu awang oh. Kakanda nu awang rumah awang. Kayak awang. Lucky Look 是慧玲姐讲，慧玲姐你讲的 Lucky Look 是什么？也是海藻吗？慧玲。嗨，也是海藻，也是海藻吗？紫色的，腌了以后会紫色的，会软。另外一种是比较硬慢的，市面上有的吗？这个 Lucky Look， 比较少呢，是我们自己乡亲，有时候他如果马来了哈，对啊，因为我们海岸线的这个草太多了，我们。如果一一列出来的话，太丰富了这个名称，可是我们只知道这些，所以全部其他的都叫海藻了。是，所以一个一个这样列出来，应该是很多了。刚刚你讲的那个慧玲老师，对啊 ，Lucky Look 的呢，它大概都是几月份会产出啊？现在比较不清楚，因为有的是冰冻了，然后。大家有庆典的时候，巴里瓦兰诺呀，诺皮纳瓦兰给啦。所以我已经忘记小的时候呀，妈妈我搞过麻烦叫我妈过米食的。啥？反正了，感受感恩给Lucky Look。所以呢，它是在几月份会？还跟呢，我不太记得了呢。应该可以文献上应该会看到那个。还需要对一下。Lucky Look 好，妈妈的那个凯明老师 Lucky Look。我看这边没，这边没有。那个 HA 不是没有哦。Lucky Look。Lucky Look 好像没有错啊，没有 HO 哦，所以它直接是。Lucky Look 对，没有错。有写了。好，谢谢。好，还有没有？然后阿 K 啊，石拉老师，你刚刚有提到的，李老师，你刚提到的那个。阿里宾爱。阿里宾爱。阿里宾爱。阿里宾爱哦。对，有和声音哦，阿里宾爱。老师是阿里宾还是阿里宾爱？
跟我帮啊，都嘛这些一个我是不是没得做阿里病上来你那所以有 AY 啊？哦，阿里病，阿里病sama dia有鸡冠有 ayam。哦，它是鸡哦，在好。係。我愛masuk di Tufal sana ini。阿里病。马上阿里病爱是什么意思？是那个海草。海参。betul海参kami Arif。小莲妹，我们先讲阿里病，那个阿里病，它的那个形状很像那个鸡冠。对，所以他们就称那个海边的那个叫阿里病，是吗？李建信老师？对，像鸡冠呐。所以我们那个鸡的那个冠，那个鸡冠也叫阿里病啊。那个跟那个拉拉富士不是一样的意思吗？不一样。莲妹，你讲一下那个拉拉富，Rarafus 跟那个沙龙阿宋是一样的，一个是粗的，一个是软的。哦，对。哪一个是粗的？粗的是沙龙阿宋。哦。红枣。刚那个同学讲说红枣，还然后软软的那个叫Rarafus。我补充一下哈。呀，算你李敬信和你信息哈，呀 Rarafus 也叫 Raravut， 后面是 C， 这种海藻哈比较柔软，也可以腌，也可以煮。煮的时候，它的汤是黏黏的，你喝起来就不用咬，就直接到胃里面的。原来红枣上来哈，它比较粗，你看起来都要好像那个海，好像树状一样，又不像那个样子哈。我又忘记那个是红枣，那个是很粗，果然哈，那个也只能腌了，果然呢。Masalah tehon ni ini arumi ala sutia matirai lateng nuriar Cilahan。大家都爱的感觉来ingaro多，它就会软一点。呀，鸡冠上来后呢，还是有matirai，它比较粗，那个也只有腌了，matirai。不能煮，所以能煮的就是那个Rarafus，还有那个有一种，也是有一点紫色红色，蓝一点的那个也是可以煮其他大概都是用腌的啦，会比较好吃。对，所以它腌过以后，我请教一下哈。一般在腌制的时候，它会是隔天就要拿来吃了吗？还是还要经过几天？不用，这种都现吃了。你采了马上盐巴，下一餐就可以吃了。但是有的你要柔软一点可以，你要隔夜或是长一点的时间可以啊。是。但是你再久一点就不好吃了啦。它有片子不好吃。係，記得好，謝謝。Gago好。腌制sanu koping好，mi cimeran haniam好，nulia lai好，在隔壁uru嘛atsekil好，mi sasirawan lah， atsekil尖尖的有没有？tok han ilial好，但是han mi bacina。
当然，就装在瓶子里面，好，那个就可以马拉西拉乌古兰南，也没说说你yang liarai taruh hau. Dan so makan ne. Dan so makan cai kumichimaran sak mako api ya ami sau系多hati来ya api 米料理哈，应该不是腌制，腌制是要它可能要长一点的时间呢。是，所以一般我们对海边的菜也好，它今天马上吃或是明天吃哈，通常是就像那个方处长所说的是一样的。是。如果讲到腌的时候哈，它是另外一种比较不耐腌骨呀，骨打了努力了。好，那我再请教一下慧玲老师哈，那个刚刚你讲那个腌制，马汉那么金你们怎么讲腌制？Jimmer Hankura mi Jimmer。哦 ，Jimmer。其实米吉莫还是有一段时间的，米吉莫已经是清透了，嘛吉莫都经那啥嘛都还在，那是清透了叫嘛吉莫，盐，对，叫清透是吗？对，叫吉莫，嘛吉莫盐巴已经渗透到里面了，叫吉莫。吉莫哦，了解，吉莫。吉拉是你盐巴撒一撒，那个就。你吉拉汉子，但是有很多的解释啦。吉莫后就是已经清透了，就是属于这句话，吉莫的意思就是在讲，也是腌制的一种清透的意思了。对。哦，了解，好。那巴多罗嘎克哈。那个是王处长哈，刚刚讲的呀，米奇拉汉哈，我呀，kawan anakku sadipit，好。Adipit好，你说了说 sadipit hannya ilaku adipit sanai。它是叫利罗，好像斗笠一样。对。好，沙迪比它有2种吃法了，一种叫做就煮汤，煮汤最好吃过你那，第二个是可以腌，它腌也要3天以后，这个可以腌很久。这个很下饭，过来沙迪比谈的那，过来马萨里后你王处长哈呀，也是算海螺，但是很小。我拉拉很多年。拉拉赞。拉拉赞哈，你要敲它的屁股还是头部，让它裂开，然后呢腌制哈，也是要3天以后了，我们才会masuk tu ni di sini mahiatu mano cirah hao， 那个真是好吃，果然呢，呀，赞那好，那个还那个海螺哈，就是海螺一样好。海螺呢，那个拉拉赞也可以煮，煮的时候呢，你一定要拿那个用反正煎的东西挑起来了，要不然的时候煮之前你先把那个壳敲破，你再煮的话就小孩子吃起来就很好。它的汤也是一流的拉拉赞。Rumah satu第3种我要讲是Vukut。你们有没有看过穿山甲？它的壳很像
它就是有那个壳哈，就是排一排这样哈。它也是粘在岩石上。Vukut Hangguranan哈，也是2种吃法，一个是煮，你煮好熟的时候呢，你再把那个壳哈脱掉以后呢，它的肉就可以吃了。是。Vukut Hangguranan哈，也是可以腌的，可以是要腌1个礼拜，1个礼拜不行，这个一定要超过1个月。它被腌到以后呢，它的壳就才容易脱落，要不然不容易脱落。所以你越放越久越好过啦。Vukut Hananai Vukut。还在那个王处长哈，原来Vukut Hananai，它也是揉的东西吗？揉肉？对，不是。你问的很好，它也是趴在那个岩石上，它是粘在那个岩石上，可是它后面有那个壳，可是它的壳一节一节的。一节一节。对，它一节，它会前进哦，在水中，在那个岩石上会在水中前进。所以你要抓的时候呢，它就粘在那个岩石上，所以还是要用skill和skill kumatirai。那个sadipit adipit 也是一样。一定要 skill kumatirai。还有一个是利螺它有一种它的壳也是像斗笠一样，可是它上面有海藻。那种就是有海藻。我刚刚讲沙地币，它比较光滑，但是老一点的也是一样的有那个海藻粘在它的身上。这个名称叫什么？我不知道。Sampirau Hangguranan。Sampirau。对。Sampirau Hangguranan。Leon我慢一点慢。Sampirau。Sampirau Hangguranan。Orang hotel soal ni Wang Lao Soh ni kami hao ya ije sana kami hao. Aram hano mato asai mate nulu to kaya. Aram hanira ke iriarai urira. Uya Alan no. Alan 石鳖。石鳖。石鳖喊好浪。对，石鳖。石鳖。kira Vukut。Aram 也对，2种说法。他 Aram 是穿山甲的名字。Aram。对。Aram Hangguranan。真正的名字叫 Vukut。好。Patuor ho kako hao. 好。Ya Aram Hananai hao. Tara kita ilia ami skill kan. Aram itira ini aro ako cek orah tura Aram ko sita kanan kira mas saya sani wan su tang sauni hao. Mi cimer hao bisa sirau harafin ko bisa sirau tura Aram. Alipit ke hao. Tansulo. Ya antu partai ananom hao tansul mi tsefus tansulan ami ara hao. Pacinahan pancarto kanan.在隔壁乌鲁马哈，还有另外一种嘛个比较，除了我Sampirau哈，Alipit还有另外一种呢，包含哈，sekorahan no nero ayam哈Alipit。我啦Aram Hananai好像战车一样啊，我现在肉质比较硬。它的名字叫穿山甲，就石鳖。石鳖。对，石鳖。所以Vukut就是 Aram， 也就是石鳖的意思。对。好，那个凯明老师，请记录一下Sampirau。记录了。记录了Sampirau。记录。国语怎么讲Sampirau？
中国话怎么讲？三疲劳。三疲劳。三疲劳。三疲劳。对，很有意思哦，三疲劳。三疲劳，三疲劳喊的呢？我请教一下，各位老师，三疲劳喊的呢？它也是壳类的东西吗？对呀，我这里有多利。哦，好。三疲劳的肉比较厚一点。是。比较厚一点。厚实。对。厚实的。比较厚一点。然后通常它的那个也壳类啦，也好，沙打比较好。一番都还。一番都还，一个我塞。哦。你了，咁多爱这个梗呢？有草，就是那海藻就会粘连在上面就对了。罗马沙多个巴多好，以爱有好，得了他们以细致，很像丰年祭一点个，亚罗爱应该他们是元旦吗？元旦的时候，那边的我们港口的不太清楚，也附定好，也附定啊，你把进过反正得了一列一基隆海呀哈，马来那边啦阿附定嘅好，也makan那诺啦附定嘅，都是那有大陆就是很滑嫩的、很有胶质的也藻类哈，米当当贵也一啲来以细子沙里嘎嘎好，再个呀你啦呢，再个杜卡你啦，也只下巴只古拉米法拉汉好，当汉嘛不弄呢，马来萨古好汉，然后伊嘞个海藻，也拉来伊点努啦附丁，是，麻烦那个阿米当都个可能好，伊拉个宝贝好，个放在那个可能伊点努啦附丁好，在个啲那因好。biasa habaca kumi farahan ha. Kami han caka tontonan no, min hanila mi tantang ne, ma araw ko tila isiji kunyan. Masa ori zai no ma ko ha. Wa ko angungor no raliar ha. Ilai ko tilai na ila ko tilai ya man lamai man 不是lamai呢，海藻。海藻，像海带一样啦，但是。已经在鱼的肚子里面。鲁马应哎，鲁马应该呢，这样吃很好吃，反正嘞。麻烦啦，都过阿米什米斯蒂，麻烦啦，哎呀米巴金，麻烦啦，哎呀米当当嘞，什么是珍贵的哈，不能乱丢哎。是。古曼个一定那个附丁嘞，曼米干那努拉呀，曼还能挂地嘞，不理在那么挂好。Ang ko mi kan nula footing sana ako kumangkuanga nula taruh sa ako. Ano pa na si Li Jingxin 老师给了米干nan na. Masa mana footing mana itu ramai turanan. Li Zhen aku si Li 老师，跟他说呢，慧玲老师也分一般哈，我们ko puski to ya to kakutong. Kutung. Jika kutung makan ni tahu tamlau kami. Hai, 所以我tamlau atau puting hau, maka kiuso ami pit tura ka kutung. Hai. 我tamlau satu hau, no mira no cingra, 我tamlau cai pakapiara kira. Man ku puting, tama kerah kuraria maarat hanyam hau, maarat kuraria hau. Biara ku tamlau tura 海草给它好，木瓜多makan tu na puting. Sa minta pukul ano sa kunyo yensumin hau, mara kerhatirai puting hau. Cai pi litanai, ano sa sangra hau iriar to pue tatanai kan nangra. Man kumikiriarai atam daw tiya hau, minta pukul. Masaman kira kuhaw nila. Kuhaw, hai, ya to ko aci no yare, no datang no ria. Masamaan kira Aradlet, masamaan. Kaso aradlet. Kaso aradlet.
几本那袋会有胶质，几本那袋。哇。Mamin makan ko datang Nuria tang nusahna masa nusah lihaw ni kami ira kya cek ang ay matang datang Nuria tang sa rananum saan rananum sa tao jirah sa hatiray pachiang Yohanan hatiray有的是上jirah kami haw tang so haw wami ko kanan ayay pasamulun to puting tang hadlet ko haw 哦，所以有些菜海菜有 English kami haw tanu English han sukuman haw English kanan pasamulan to puting na wata ura kok sobi ko haw so wata mo tsatsaga ko tuna kasoni na suaraso ay ano sakay ko 1年以后bisabar na ilum naro aksama bisabar ichirong nana nga iriya kami haw nana ano balik no taplik ya rungos haw ay English ko rin haw kalkulon giso ifut-futura English ino kay tare rumao puting ala patsfong itu puting wata so ada tasaka unuriara puting atau tu unuriara puting aga kuno alu masa kuno alu teka tamulan haw ay unuriara puting ku sa samol tura English ada Andres kira ku English akan na lut satu ka tu ka so na solang ay melita ko hakwa ko angongo no la footing so ami la footing 要多深的海域哈我比你在那么过哎李老师应该是我阿拉都hakwa ko dia no chila了它也是要光合作用了hakwa ko的no chila它的来no好它可以吸收养分它就是在那边生存了我说多好有的是就不能生存多过海草来saka kina na footing sana upapacingan还是tapukulan tapukulan papacingan都差不多潮间带的嘛还叫footing 呢当然叫footing 嘛是如果是比较潮间带是比较小一点还都要在2米啊这样也不可能到5米这样以上不可能了tapukulan mang ayay to pacingan mang ayay to ay潮间带这一带啊米ako kan mo dito ngay ke sa mi tapukul好也哎然后过来在呢慧玲老师都Sapa ako to tayar no fainayan itini riaran. Mana la ta kuno今天东海岸的女士哈，比男士还多人去潮间带捡贝类啦，海菜呀，一般都是女士比较多了哈。我发现过阿曼来sekarang area di South End ni ki Lateng. Ay iraho ko rumah Latengan hau. Lalitayan. Mana? Iraho. O kaping. Ha? Ako no. Ilang mana ito kaping? Kaping. 可是跟我不知道怎么说。福丁，嘉宾。Kaping. Datang. Urengus kenian. 哎。那算是藻类的东西了。对，算藻类的东西。藻类。Long no amis kapanaan. Oh. Masa kuno kaping dunian. Kaping kumapanay. Ceku kaping sesa kaping. Ceku. Usul aku ukaping hanana ukaping kumapanay turangangan nura. Hai. Tamay ito. Kiriman tura. Ito era to ano
Ira itu kera tuau mangai itu mah hapinang hai kaping sa. Hai. Kaping anu mato asai ku ya. Yo. Dai gua uang. Uang. Dai gua uang. 嘛，说来就过阿旺婚礼。哎。有那个海汉吗？连妹，海汉。Malo海汉。对，海汉。长在哪里？季节。海汉。O ipatiat. O hayak sa piara. Tuasing. Tuasing sa piara. 我们讲的海大呢，其实它有一个说法，叫什么了哈？它也是一个蛤蜊的一种。哦。我先找一下，连妹你先说一下那个海汉的那个季节啊，然后什么时候可以采工具你啦？我知道把它在那个峭壁里面。然后工具用什么工具？你可以说一下，我找一下资料。好，你说，连妹来，你说。Mateng ito. Ay, mateng ito. Oh. Dumiara kami to hayham itiray ho kawalino silatayay. Yung para rin inin to uye. Miara matini haw chay to kakrah. Now ham ito. Satu kakerau taira tu kami ira ikialing. Taira kami miara usapi aran yang urma utuasin. Hamsan mi pitawai. Ta nahan uya patlias ni rahau sa pupung san. Mapina ng tuktok ani sukura patlias terus ang kunanum nira. Oh. Kaya ira rini kura pitaol matiaw pitaol. Kuepis saya kutatatuin super berengsan. Anak hayat tuasing mipitaw tapelihan isaw ratu masarak wahayham yam kuranan hayham han pangcah pura hayham han yam kuranan to ham tayuan akno man kunu kapung mapuke aku bala cari masa pitaw lai man masa pitaw lai nai masa pitaw dengau nira hai你刚才个当你明在个当嘛掉金金，我传给苏显了，苏显你看一下。这个anu mami miara tu matinya hawi uka kurkuran tira hasil pitawan pitawan oh pitawan so tama puli hepas yata itira ira linit kung nira ura matuktukan so awaye ko hachila linit kaaw away ko terus ang kunanum nira. Ano kani so ano terus tiaya pong harus iraya lalinit. Saya kapatid ko bibitaw kiso. 这它也是藻类的东西吗？我跟那海ham含的呢？海哦，它是藻类的哈。它不是，它是壳。壳类的。Kaya iray ko壳nura。哦，这样子，属于贝类的东西了。对，海。哦，它很脆了，那个海汉。哦，对，很脆，它叫球鳞哈。哦，球鳞哈。对，我传给苏显了。好。对，它是长在那个。把底下降那个峭壁那边呢，要用它的工具，就是用那个很像那个十字镐，有没有？这样敲那个对石壁。所以它是很脆的一个。它很脆，对，可是对，它很脆。所以当我们要取它的时候，也是要很小心了。对。可是你要清洗的时候，也是用海水清洗。可以保存啦。对。Sarus kami. Oh. Sarus. Kira kami yang uyus nira. 哦，它的嘴巴啦，我有传给苏显，可以，它的那个嘴型像锯子状，
mati usaru-saru sana matu asai. 球，对对对，这个你来呢？球零哈啥？很高。它的煮法也是像我们也可以像那个蛤蜊这样子用腌制，这样用酱油啊、蒜头，也可以纯粹就用煮汤这样子。对，炒应该是不可能了，因为它那个壳很脆，要不然我们吃进去的一定是壳。它很脆，对对，我们都是用腌制的，或者是用煮汤。所以它是属于蛤蜊那一类型的。对，因为是你那么底下有沙鲁像锯子状的。锯子。对，那个叫海汉，球哈球零哈这样，你呢？它在什么时候？是在什么时候？那是什么季节？5月。5月。也是在5月哈。对。5月采集。谢谢老师。不客气。然后好，还有没有其他的？信信老师有特别的，有靠海岸线的哈，这个有关于藻类的啦、贝类的、鱼类的东西，这些都可以提出来哈。有一种贝壳哦，它是豹纹的。不知道有没有看过？它那个只要有这贝壳在，它附近就会有那个猪哥，它叫做真啊一案。真啊一案。真啊一案。真啊一案它是豹纹的，它要拿那个1字钳给它撬开才能吃。它也是贝类的东西哈。对，它是它的壳是合在一起，它必须要拿1字钳撬开，它才可以吃，才可以挖起来吃。你可以拼出来吗？真啊一蛋。你说是豹，它的纹路是像豹纹的吗？对，就像豹纹。我们那边的叫对，我们那边的叫补记。对，它另外一个名字叫补记。真正的名字，老人家莲妹你知道吗？有补记按来搭，水里那你刚刚慢喊过来。莲妹有在线上吗？有，他有来。莲妹，他应该在包槟榔吧？我要补记慢喊到水里那你刚刚按。补记安Ari sih, Irak tahu kami kakek cantik kami. Umam, bangga ukak cantik kami. 那个海参哦。海参啊？对，海参。参kami。没有，刚刚那个同学讲的，孟古拉吉亚。对了，他有真正的名字了。真爱这个。真爱，嗨，嗨。你有听过吗？啊，我们叫什么？嘎格热走。你继续，老师那边的叫嘎格热吗？是这个字吗？热，你看我们海岸的都叫补记。对，它叫补记啊。对，因为它的很像。我打到那个信息栏，你看一下，它学名叫山猫保罗。山猫保罗。所以你们那边的说法叫什么？也是补记啊。不过我听那个老人家是真啊一案。真啊一案哦。真啊一案。还有一种贝类哦，它是用甩的出来的那种壳。侏罗，它的怎么讲？它是白色的，是它的怎么讲？反正它是外面是白色的，叫干嘛大爱。
哦，它也是贝类的这个。对，你在海里看到它的时候，看起来像一个眼睛。哦，像贝壳，然后因为它白色的，它的那个壳不是它的壳是白色，是它的那个怎么讲，我也不知道那是什么，反正就是壳的洞口是白色的。哦，也就是它的贝类的底下就对了。它是白色，所以你潜水下去晚上在那边照的时候会看起来像眼睛这样子。对，都叫伽马达爱。侏罗啊，侏罗伽马达爱。然后那个不好挖，所以要煮熟的时候要用甩的出来，它才会出来。对，用甩的，因为它熟了嘛，你用甩的它就会出来。对，它挖不出来啊，所以要用这样甩就对了。要甩很大力。侏罗，那甩到最后如果吃很多的甩到最后那个手都会甩痛哦。没有，星系我们会控制那个力道，妈妈撒给还记你啦，我们没有那么用力啦，我们甩出来看到那个肉，我们才可以吃。你用力甩啊，我都给它记打住我都。甩到以后都还要去看骨科。对啊，我们甩的时候刚好在它的那个看那个出口那边，对。我们没有甩那么用力啦。可是煮的时候也是要综合时间哦。现在侏罗可能那干嘛带？它也是螺的一种啦。哦。海螺哈，它比较小，也不是很小哈。它的那个口里面就是那个洞里面，它有另外一个保护的壳。是。扁扁的、圆圆的。哦。白色的。好，是这个，心燕是不是你指这个？对哈，我读过，那是读过的一种了。石地港一大堆。那个哈，甩一甩甩不出来了。要煮熟才甩出来。是低温的，要不然的话，你在那个餐桌上面哈，你咚咚就是敲一敲，把那个肉哈，肉才会出来。你用甩不出来了。都跟你桌面敲一敲，让那个肉就脱下来。最好还是用工具了。哦，所以甩一甩哈，可能甩到手背都会就不见了啦。甩到哪里？你本来要吃不到了。哇，谢谢各位老师的分享哈，这么多的这些海产类哈，真是很丰富。那我相信有很多还没有讲到的哈。那什么呢？以后呢，大家都这么热络的在发言哈，中途没有休息，什么呢？还能够给大家不过大家真的是很热络，谢谢大家，时间也差不多了。9点多嘛点呢，arai hanago kita mapulong谢谢那也祝福大家。那希望我不知道凯明老师下个礼拜还是有这样的一个课堂吗？arai 下礼拜还是有海产呢。还我希望能够听到更多的not kira takulao aku。凯明老师下个礼拜还有吗？跟课程的没大，等个人拿过。这个是个题哦。听不太清楚，听不清楚。下个礼拜还是延续而已。好，谢谢各位老师。礼物作为讲评一下。好，请不敢。副座也在哈，好，谢谢。对，还在现场。好，谢谢。好，请。谢谢晚安。对我来讲是一场那个很美丽、很充实的一个晚上。谢谢大家。阿赖，阿赖。好，谢谢。阿赖副座，阿赖主讲者。希望下个礼拜我们辛苦了。好，连城老师，你也说几句话吧。
Nana aluman kumi kaputai ni la kasa opo numita kalali cai hau. Adi hai ku cai ka aluman adi hai ku cai ka fanaan ako ni tinia mapana ahira makirai hau nala tinia ichikawai norea kami tinia